Kapasalamatan at kayaduanan ding makatuki at ding karelang pamilya. Pablo and Reynalda Giao, Constantine, Blesilda and Cristopera Pimuan, Richard, Paulo, Ray Ricardo Giao, family, Parico Ocampo family, Parico Tungot family, Huang family, Ronnie Gatus, Ning Faharit, Manuel Yamat Jr., Coronel family, Daag family, Alfredo and Alicia Kayanan, John Alfred, April John Marini, Aliana Marie, Anika May Kayanan, TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Randolph Latorre, Mercy and Jeffrey Rabadon, Jasmine and Bong Minaves, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Jill and Malu de los Santos Sisters, Luis Manuel and Glenn Marie Ledesma, Jill, Kevin and Martha Cielo de los Santos, Gil Luis, Vinay and Bianca de los Santos, Shane Torres, Kenneth and Kirby Mendoza, Corazon, Vincent and Jack Morales, Corazon and Suzette Fernando, Francis and Chris David, Mary Claire, Connie Angeles, Jimwell Abigail and Jace Angeles, Marilyn Santos, Salvador Martin Jr. Para kay birthday dari Mercedes Elena, Mika Angeli Valencia. Para kay makpasubaling kay Duanandi, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Algin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilu and Isan Giacomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewe and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Liza Pineda, Concepcion, Cariza Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benthik Layug, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel Gilas, Francilyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Joshua Angeles, Mark Jenner, and Jerry May Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Torres Jr., Mark Leo Gatus, Eliza Rose Kayanan, Amelia Soriano, Edgar and Glenda Navarro, Leigh Nicole and Kyle, Rodel and Jinky Manalak, Jay and Daisy, Daisy Soriano, Mike, Dayan and Miggy Marin, AC and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Manalak, Teresa Alfonso, Humphrey Jaroso, Dayan De Leon. Para karing malagwang kapaldanandi, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Ines Gosum, Norma Gueco, Terry Davis, Rosario Gilas, Martin Manlutak, Anding Ines Coronel, Rexin Banag, Rina Kayanan, Ramses Tala, Romeo Lasco, Yolanda Malasaki, Sugar Clet, Cecil Manlutak, Kelvin Cortez, Hil Alena, Michael Boles, Edgar Angeles, Freddy David, Corazon David, Elena Lacson and husband,
Paraking kapayapan ding kaladwara di. Angel Amparo, Felicidad Melanio, Paulino Patricia, Among Jose Giao, Dr. Benvenido, Antonio Florentino Loreta, Pedro Cecilia, Julio Julia Medalia, Amilcar Renato, Rosario Flora, Melchor Leonila, Constancia Froilan, Quintin Sr. and Jr., Belenciana Roberto Belen, Dominador Cristeta, Antonio Maria Emerenciana, Marcial Trinidad Roberto, Miri Hilda Lebrada Rodencio Reynaldo, Nenita George Torres, Antonio Victor Evelyn Aguas, Jesus Tayag, Lydia Paule, Benita Pacifico Jerry, Alice Ruben Sr., Saturnino Charmaine Alfredo Sr., Teresita Elena Reynaldo, Jennifer Rafi, Feliciano Sr. and Jr., Modesta Erlinda Luis Corazon, Emmanuel Jose Lopez, Fortunata Jose Gasa, Maria Jesus Gloria, Valentino Jaime Marisa, Cristina Vivencia Jolica, Roberto Pangan Jr., Serafin Rosalinda, Victoria Marcelo Mirna, Pablo Justin Ernie, Jimmy Jose Salvadora, Severa Juan, Mariano, Maria Luz, Lucila Chensen Lorenza, Roberto Babiwang, Jesus Soriano, Herminia Abante, Apolonia, Nicolas Socampo, Ernesto Alfonso, Medardo de Leon, Romel Camiling, Enrique Rosalina, Elena Pedrito, Roberto Pangan Jr., Julieta Hope Carrel, Joan Clenan, Cornelio Marcelina Dionisio, Mervin Dalugdugan, Sita Tess David, Castor Uring Santiago, Erning Sevilla, Nicolas Apolonia, Herminia Hermihilda, Victoria Pablo Felipe Maribic, Antonia Mariano, Escolastica Jesus Emerenciana, Jose Apolonia Miguel Maria Among Damaso Inco, Juliana Corazon, Federico Zenaida Noel, Roland Dizon, Gina Samson, Aida Narciso, Antonio Rosario Wenceslao, Joaquin Sr. and Jr., Juanita Dominga Dolores, Jesus Mariano Paula, Marcelino Angelina Antonio Rebecca Cuevas, Tomas Corazon David, Romeo Cristal Jade, Teresita Tubil, Angel Sr., Julieta David, Felino Marina, Lucina Taruk, Dolores Castro, Adelina, Tomas Manzanero, Onofre Malig, at ding maldang kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na ret ang alanang makaga nakakarela.
Ilaginig pampo ng anak po ng Espiritu Santo, Amen. ang kapayapaan ng Ginoo, manatili kay kayo. At kekaan timurin. Kaluguran kapatid, kaniting kay katang kapagmasusyan, kay katamong tatanggapan at pakilala na yung Ginoong Yesus na mibait, kaya mo para ka rin Katoliko, kaya mo para ka rin Kristiyano. Yung anak ng Diyos sa bait ng Maria, para ka rin yung sablang tao. At karampatan mo, nakilalanan tayo ini, metong agrasya, ampong metong atungkulan, na itamong kikilala kang Kristo bilang kikatanghari at talapangabos, dapat tayong ipakilala karingalawang tao. Yan sa kabang sasadya talar, ay nagkakatamong sarili, kaniting kapag masusyan, baliktan talat susyan, detang pamikatagon, na may kasala tamo, na imbes na ilapit talar, ang aliwa king apong Ginoo, may gisumbagal tamo, king karelang pamaglapit king Diyos. Sisyan tamo iti, at buket talo rin kay katamong puso, patantang ka pa ng lunos, at yung pakalulo na ng apong Ginoo. Ginoong Jesus, sala ay iba't king Diyos, laganap ka king mabilog ayato, sulag ka sana karing bemi at karing kay kaming puso, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Heso Kristo, katuliran ay iba't king Diyos, pusan mong king dangalan mo at katapatan, birakayanan laring sablang tao, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, kapayapan ay iba't king Diyos, pakiramdaman mo yung aklis ding kalulo at mangailangan, at ibuklat mo rin balugbog mit puso, king karelang kayadwanan at pamangailangan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikabos mo kami king sablang kasalanan o Ginoo, at basan meng sunlaging sulumok kay kami, bandin tao, at tuklasan na ka at alukuran. Tayran mo kami painturo king biye alanganga. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Huwag paning sala, alang kupa sa Diyos. Kingaldoy iti, bilalagme ka ring taong ating kasalpantayanan, ing maningning ng katutuan, ni nga manong mi katawan tao. Laganap ing sala mo, malapit ang lugod mo. Ilipat mo kami karingang ganan, ay pahiral na niting yato, painturo king biye, anunoy ka kang espiritu, gagawa ng ganap ing sablang biye. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Mamasang iba't king libro ni Propeta Isayas. Talakad ka, Jerusalem, at sunlag ang tiingaldo. Ingligaya ni Gino sa slagyake ka. Mitakpan laking karalumduman ding aliwang bansa. Dapot keka ing sulo ni Gino sunlagya. Ingligaya na manatili keka. King uli na ning kekang sala datang laring bansa. Ari datang la uling sasalagya ing bayo mong aldo. Lumawe ka king makapadurot at kekang lawan ing malilyari. Kekang memelen mititipon la ban keka muli. Datang lang iba't king marayong lugal ding anak mong lalaki. Datang laring anak mong babayi, akikilikan dang anting anak ang mga lati. Akit mo yan at mikatmuan kang tula, galgal ka, uli na ning kekang aligaga. Idalara keka impibandyan da ring bansa, keka datang impibandyan ay ba't king lipat ning dayat malat, manibat king Midian at Efa, kamelyo datang langan. Iba't seba naman, ginto at insenso, ing karelang daralan. Ipamalita daring tao, ing mayap adepat ning Gino. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalita pagipat. Sa belang bansa ketiking yatu, Ginu, ikaing sambanda. Ikaing sambanda. Tutukita ngampu. Sa belang bansa ketiking yatu, Ginu, ikaing sambanda. Ikaing sambanda. Sa belang bansa ketiking yatu, Gino, ikaing sambanda. Ikaing sambanda. O Diyos ko, ing kekang ari, kekayang turuanan matul, ay alang pamangabiran. Kingke kang hustisya da kayanan mesana. Banking mit mong katuliran kayang pamalan, ingke kang balayan. At karing mayayalipit, ibienaing katuliran. Sa belang bansa ketiking yatu, Gino, ikaing sambanda. Ikaing sambanda. Sa ing katuliran king kayang kapanaunan. Laganap sa ing kapayapan, anting sas lagabulan. Magari sa karing mingat bangat bang dagat, at malibat king ilog Eufrates, hangga king sikoti naning yatu. Sa belang bansa ketiking yatu, Gino, ikaing sambanda. Ikaing sambanda.
Espanya ding aliwang kapuluan, buis daghe arahi hampang. Tingari ning Arabia at ning Ethiopia, datang lang magdalang lamak para kaya. Sabla-sablang aridu kularapan na, at sablang bansa dukul na kaya. Sablang bansa ketiking yato, Ginoy kaing sambanda, ikaing sambanda. Sagipan alaring pakakalulong kaya daralong, ating taong mipay burisan mangailangan kasaupan. Ludusan alaring may at kalulu, at iligtas laring alang agyu. Sablang bansa ketiking yato, Ginoy kaing sambanda, ikaing sambanda. Sablang bansa ketiking yato, Ginoy kaing sambanda, ikaing sambanda. Pamamasang iba't, King Sulat ng San Pablo, Haring Tao, Efeso. Kapatad, abalitan nyo na siguro, King ing Diyos, agpang king mayap ng pilubluban, peniwala na kanako iting katungkulan para king ikakayap yu. Pisyag na kanako ning Diyos, ing lihim ng parasan. Emi pasyag iting misteryo karing tao, karing may ngalabas a panahon. Dapot ngeni, bilalag na ning Diyos, king kapamilatan na ning Espiritu, karing kayang banal ay apostol at propeta. Ing lihim ya iti, king kapamilatan na ning mayap a balita, atin lang dake ring pagano, nung makananong atin lang dake ring Hudyo, king kanwanan ning Diyos. Dake nala naman ning metong mong katawan, at karakelo king pangako na ning Diyos, king uli ng Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ikit miya ingke yang batuin, kingaslagan, adina tangketi king
Bamiyang samban. Ang Ginoo manatili kayo. At kekan timurin. Pamamansang iba't yung maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Mibay si Jesus karing king Bethlehem, king Judea, ganitang panahon ng aring Herodes. E malambat kay patanita, di natang la Jerusalem, ding mapila ng mga biyasa, din taong magaral king pangimod na ring batuin. Menipatan na king aslagan, at pangutang da, nuya ka rin impayong bayit hari da ring Hudyo. Uling ikit miyang linto, ing kayang batuin, at di natang kami keti, bamiyang asamban. Kabudang balita ng aring Herodes iti, tutuyang may guloy isip, ang timurin ing mabilog Jerusalem. Pepayaos nila tinipon, di pamuntok na ring saserdote, at ing eskriba na ning balen, at kitang nakarela, nuya magbayiting Kristo. Kim Bethlehem, Judea, nga ramay kibat, uling sinulat na po ng propeta, ika Bethlehem, king labon ng Huda, e kami tauli, king makanano pamang paralan karing manimuna ng balen ng Huda. Uling kay kaya manibatan, ing metong apamuntok, amanibala king balen kong Israel. Yakay batanita, pepayaws na lang Herodes, at pinulong na lang makasaligot ding mga biyasa. Inusisa na at abalo karela, nung kapilandi kitim batwin. Kay ba't, pepaluklukan na la, pepa lakwana nala, banmunta Bethlehem, kambinin ng antiganiting panapilin. Munta kayo, at panintunan niyang miyamas-samas ang anak. Potang ikitsyon pabalo yung agad-agad kanako, ban kita ako, manmunta ako, at asam ban ke. Kaya ba't ang dimdam ing panabili na ning hari, meko nala. Kabandalan, lintoy ang batuin. Ing kabud batuin ay daking aslagan. Migpasiyunan niya naman karela, ang ganaking mirasya, at tinok ng king tulid na ning lugal, akabiliana ning anak. Betulalang imunano, ring mga biyasa, panakit daking batuin, kalub daking bali, di sandeng anak, king siping ng Mariang imana. Siniklod daking arapana, at sinambande. Kay ba't bigla dala ring lama kadaralara at inampangnan ding regalong ginto, insenso at bira. Mayaw sing karelang pansin king kapamilataning meto nga paninap king enala magpanik pa kang Herodes. Nya menaliwalang dalan ding mga biyasa kipa magbalik da king karelang balen. Ing may pabalita na ning kay katamong kaligtasan. Kapurian kay kao Kristo. So yung kakatamo pong kapag masusyan, kim panaunan ng Pasko, mapupus na yung kanyang bukas. Yapin ng piyesta na, ning pangabinyag na ning Apong Ginoo. So pasalamat tamo, king Apong Ginoo, king kapag masusyan, kim Pasko. At pipakit na kikataning Apong Ginoo, ning anak kami bay kang Maria, mi bay siya para karing sabla. Mi bay siya para kikatamo. Nang kakakanta tayo pa yan, karing mga labasan na Eldo, may bait siya para kikatamo. Ingkutang,
nino itang kekatamo. Itamo mong Katoliko, itamo mong Kristyano, bibay siya nga pong Ginoo para kekatamo mo. Ining Ebanghelyong kekatamong dimdam, iba't kang San Mateo, betong yang patutu kim pangakunan ning apong Ginoo, iba't paking lumang tipan. Dindamtamo king mumunang pamamasa, kilibro ng Propeta Isaias, sabyana na ing sala mo Jerusalem, datang na. Ing Ginoo, sulag yakeha. Dapat, inimpangaslag na ning apong Ginoo king Jerusalem, impangaslag na ning apong Ginoo king Israel, mo para karela. Noon ay ilang magdala king sala, bangka nita ring sablang bansa na manintun king apong Ginoo, akilalare at akit de kapamilatana ng kayambalayan ing Israel. At oyan, yan mo naman ing ikitang pekadiwa king kadwang pamamasa. Kaniting sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Nasasabyana kay katamu, San Pablo, ning panyatang na ning anak na nin tao, Kristo, para kay katamu yangan, para karinyang sablang tao. Iniasal sa sabyana, no makananong ring Hudyo, no makananong ding anak na ning Israel, mi pamananla king grasya na ning apong Ginoo, atin lang kayabe ngening mi pamanan mo naman, ilapin ding hentil, ilapin ding paghano. Uling ing mi bait ay anak na ning Diyos, di natangya para karing sabla. At oy ni naman yung papasyag na ning Ebanghelyo. No makananong nga mi bait si Jesus, di natangla ding taong kabilang karing pinili ng balayan ni Diyos. Denim pantas. They came from the east. Napapasyag na nini Orenina. Dining ketawana ning mabilwayato rin sablang bansa, kilalanan ni Jesus bilang hari at sambande. Huwag tayong diwa na ning Ebanghelyo. At nung balikdan tayo at pigunaman pa si Bayo, makananong milyari ni Mintala, Jerusalem, dining mga biyasa. Ela po hari, nun ay mga biyasa la. Astrologers, pantas. So, Mintala, Jerusalem, at panto nandang bayong bait hari. Po balo, nung aranasan nyo na ini, namunta kayo kayong meto nga barangay, at malapit na yung eleksyon. At akasabi mo yung kapitan. At sabihan mo, paninto nang kepoy, Mister Makanyan. Balo ko po, tatagal yata ang kapitan mo naman. At ya po siguradong manyambut. Balo nung milwal ka pang mabi, kitang barangay ito. Nepo, uling pantunan me, ing manalili kaya. Pantunan me, in talagang talakad at manimuna. So, dinim pantas, pintala Jerusalem, at pintalande ing hari daring Hudyo, nino ing hari ngay ni Herodes, at kitnande, at syuka mikeni, buri mga balo, nuka rin niya yung may bayit, imbayong hari na ning Israel, imbayong hari daring Hudyo, pero pramukot na may mismo yung hari, niya, mengal galya Herodes, at mengal galya naman kano ing Jerusalem. Ding tao Jerusalem. Bakit kaya? Well, at ipong kasebyan, when two dogs fight, makalunos kano indikot. Patsering adwang aso mi patela, sang makalunos indikot. So, hindi na tang panto na yung bayong bayita hari. Ating kukot nanda yung hari. At baluri haring Herodes. Detang ina buri. Patab-tab no battle. Andiyan kamag-anak no pa rin. Yang hindi na tangla, dening pantas, mga tangla ni no karin niya yung bayong hari. Aha, maragulagera ini. At may apektuan tamo. May habita mo kaniti. O yun siguro yung pangagalgal la
denin tao. Ulimbalura, makanyan-kanyan, ining hari ngayon. At tutupi naman, baluta mo, ang yampang sinabi na karining pantas, pepayawos na la, dening eskriba, kitang nakarela, no karin niya mibayiting Kristo. At sinabi na kim Bethlehem, at may makasambit laking kasulatan. At inaos na la, dening pantas, nung nuka rin niya mibayit. Nung nuka rin niya bayong bayita, anak. At sinabi na karela, sige, malalagwa kayo, pantunan niya yung anak. At potang ikitsune, magbalik ko ka na ako. Bakanita ako mo naman, makasamba ko. Bigbalik la pare ang pantas, alila. Anyang akit derin pantas ing anak, kapamilatana ning sala na ning batwin, asno kasaya. Siniklod la, sinambande at binyera, itandaralarang regalo. At enalamig balik kang Herodes. Bakit? Uli may pagkalaman lang kabyasnan na itang sinabi na ng hari, eto to. At inyang maiti mabalak. Man talagang samba. Noon papatene, Jesus. At baluta mo, pigmasusyan tamo yan, anyang December 28, nepo, ing Niños Inocentes, papatena la ring anak Herodes, bangkanita, papatene, Kristo. Nanimburi kong aki tamo kini. Muna, maragul ag grasya, ing gawanan ng apong Ginoo, impepakilala ni kay katamoy Kristo. Maragul ag grasya, hindi lara kay katamo, ring minunang misyonero, 500 years ago, ing kasalpantayanan. Maragul yung grasya yan. Dapat, maragulya mo naman tungkulan. Lumakananon din yung pantas, anyang muntala ang Jerusalem, bigbalik lang pasipayo king karelang lugar. Nano kayang gawan da? Ipasyag de, king karelang ikit at sinamban. At itamo mo naman, makanyan, king kasalpantayanan tamo, pakitay at pakilala, ing apong Ginoo. Maralas ko sasabihan, na malyaring ini, itang pamisi pa, Katoliko sarado. Na Kristo dalyal mo, karing Katoliko. Beto nga masanting, pansinan tamo, ang timondiwa, ng pamangilala tamo, na Kristo, di natangya para karisablang tao, patse mamya tapong regalo. Linabas ko rin din kayong lalam ng kumbento, payata may gisan itang pamyayo po. Kaya pakakalulo. I hope, potan dirinan nyo la po, dirinan tala rin pakakalulo, mo pa kukutang kaya nung Katoliko ya. Mo pa kukutang kaya nung Kristiyano ya. No. Uli nga makalapat ito, keng diwa, na ning kaya katamong pagmasusyan ngayon, yung pamipasyag na ning apong Ginoo, karing sablang tao. Betong, aburi ko muna man din ang maya pa oras, na paratis sabihan ko kayo, din yung programa tamo, dirinan talang pamag-aral, din yung katamong kapatid, kim parokya, tamo mamili, mas kinino man niya, uling, o itang diwa, na ning katamong kapaniwalan. Kapamilatan ng gagawan tangay ni, papakita mo, nung nino, ing apong Ginoo. Ing apong Ginoo, para karing sablang tao yan. Betong giyawanan ng Santa Iglesia, malambat na panahon, yapin itang ating misyonero. Dening misyonero, ilang pupunta karing miyayilwang bansa, bangkanita dalare, ituro at ipakilala Kristo. At pasalamat tamo karing misyonerong din. Nyamira siyang kasalpantayanan kay ni, uli da ring misyonero, lalong-lalo na ring Agustinian Recollects. Pasalamatan tala, dela rin kasalpantayanan kini. Ding miyaliwang kongregasyon, daralare Kristo, pakilala rin karing tao. Dapat yung kikatang Santo Papa sa Sabiana. Alwa mo rin misyonero, dempari, ang poretang brothers, members na rin congregation, ingatin tungkulan na ini.
Sa sabyanan ni Santo Papa, every Christian, every Catholic is a missionary. Is a missionary of Christ. Dadala tayo Kristo karing aliwang tao. Yapin po po ang halimbawa, kaya katang liturhiya, po ang manalangin tamo. Halimbawa po ta, panalangin na nimbalen. Po ang sasabyan tamo, para karing sablang tao, mananunasan ng Diyos, payasagling kayang sala, ninureta sablang tao hindi ka. Pati na retang king Africa, pati na karetang lugar, reta balo. Burita mong ingapong kinu, paras niya mo naman, yung kayang pamagligtas at sala ka rin. Punta sa sabyan tamong, para ka rin sablang talasawa, alwa mo retang kilala mong katolikong talasawa. Ngunit, gana-gana, pangaditala, bangka ni Tamiras Karela, ing grasya na ning apong kinu. Potang pangadita mong, para ka rin sablang tao, panamdaman da sanang lugod at pakalulo na ning apong ginu. Kaya beya ka rin, itangay mo pakisabyan siping balay. Yanong pangadi mong para ka rin sablang tao, iya mayayari ka rin yung panalangin tamo. Tutubod na kata naman ning apong ginu. Okay, padala ko'y lugod ko ka rin, pero ikatangadwa. Pakita nin mong lugod. Pakita nin mong respeto. Malalagwa. At akita mo naman, kalupada, dining pantas, malalagwa, yung pakilala may Jesus. Lalong-lalo na rin ang pupuntalan mo at inalang aliwang Jesus kimpe. Potanding aliwa at inong aliwang klaseng Diyosan, aliwa ni Kristo, yung karelang sa samban. Yung kaya po papansinan tamo ini, potang panaunan ng eleksyon. Lakala rin may pate-pate. Ang yampang kareng, may kakamag-anak, ampong may papamilya. Bakit kaya? Ulimburi tayo man samba ni Kristo, pero tandaan ng tamo, oras-oras, hindi nga ganaganan tao, burire Kristo. Lalong-lalo na po ang tatanggap na kang pera. Itong yung pong hamon nini, kaya katamo. At tamo keni, pag masusyan tayo, ining kapiyasan o solemnidad na, ningawasan tang Epiphany, yung pangipasyag na ning apong gino. Yung pampakilala na ning apong gino. Manyatang sawp king banal espiritu. Para bang kanita, midinan tamong tetagan at kasalpantayanan. Abi-abi tamong misawp-sawp. Kanita pa si Bayo, luntoya naman ng sala na ng batuin, kete kayong betis, at sunlag at tuturo na, at yukini, hingapong gino. At yubusal tamo, at yuking puso ng balang metong kim parokya, mapiyeng Kristong hari, kim balang metong kay katamo. Amen. Talaga tamo ko. Agin kinantang ipasyag, sasalpan tayo ko yung Diyos, sigpamayapayan to, di na lang kimbanwat yato. At kaya sa Kristo nga anak ng bugtong ang kinutang, pingagliking upayan ng Espiritu Santo. Bibay kang Santa Maria Birhen, linasalanam ng upayang Poncio Pilato. Mipakiking krus, mete at mikot-kot, tinipaya ka rin bete. Kikatungal doon sinubliyang mibye, pepaitan siya banwa, makaluklok, wana ng Diyos, ipamayupayan to. Iba ka rin magbalik ka naman ng kete. Bano kung ka rin mabye, ang puming amate. Sasalpantaya ko, kay Banal Espiritu, kay Santa Iglesia Katolika, kay Pami sa Makbing Santo, kay Papatao na rin kasalanan, kay Pasok din ang bering mete, at kay Biya Alananga. Amen. Kingaldo iti, inyang tintaong iba't king mara yung lugar, dinatang laban samba ng Ginong Yesus. Pusan tamo yung kakatang panalangin,
maging kasinlawak ni ning yato. Ngatang manalangin, busan mong ing sala ng Kristo, sunlagya ka ring sablang tao. Ulitan tayo po. Bustan mo yung sala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Baning sala ng Kristo, sunlag ka ring sablang bansang malapit at marayo at ing Santa Iglesia matula nung tanggapan kambening pamiayaliwa ning karelang kultura. Manalangin ta aking Ginoo. Bustan mo yung sala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Banking panahon tamo, laganap ing katuliran at datang ing kapayapan king mabilog ayato. Ipanalangin ta aking Ginoo. Bustan mong sunlag yung sala ng Kristo, karing sablang tao. Banding tawan ning Diyos, damdaman do ring kalulo, king karelang pamanigapu, banulos la karing mayna, at ibuklat do ring karelang gamat at puso, karing atyo king pamangailangan. Ipanalangin ta aking Ginoo. Bustan mong yung sala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Banding pasakit ning Ginoo, karing magkapilit tuki kaya, akit do ing sala at makombertila. Ipanalangin ta aking Ginoo. Bustan mong isala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Banding sablang manintun metong abatuin, ban mantabe karela, ato kusanda ing kaya paning Ginoo, karing taong mitmong kasalpantayanan at lugod. Ipanalangin ta aking Ginoo. Bustan mong isala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Ban ka rin kakatang komunidad kristyana, mabiyasa tamong kalupa ring taong mga biyasa, midake ka ring kayaman ning kakatang pibandyan at puso. Ipanalangin ta aking Ginoo. Bustan mong isala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Ginuming Diyos, magsaya kami, kay pamakisawat mo kay kami, kapamilatan ng Yesus sa kay kanganak. Busan mong iya ang maging suluning biyemi, ngining at manggaman kingalangan ka. Amen. Hallelujah.
Kalugrang kapatid, manalangin kayo. Kaniting kayo at kakundawon, matangga para panin Diyos, pangmayupayang totoo. Tanggapane sa ning ginuitin daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kay katay ka sa plalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Huwag pa, tanggapan mo lareting ayin ng kang iglesia, laginto, mira o insenso, na ning sakripisyo at pamangan at atalakaranda, Yesu Kristong Ginoo, manggaman king alang angka. Amen. Ing Ginoo, manatilya kay kayo. At kekan timurin, Yat na rin po suya. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Yung pasalamatan na kang parati at numan ka rin. Huwag pa, Diyos ang alanganga at lubos mayupaya. Kingaldo iti, bilalag mo kapamilatan ng Kristo, ingalanganga mong tangka, king kaligtasan, at pepangkit me bilang ingsala ring sablang tao. Ngining ingligaya na, sinlagbusal me, binayo ming ketawan, king alanganga ng larawan. Uli na nita, kabiring sablang koro ring anghel at arkanghel, at ang kabilugan akapulungan karimbanwa, daralit mi nga lang tuk ng akapurian keka, at ngamingan kakanta. Doon ikapin balaloy pa, ikay panipataning sablang kapanalan, uli nita pagparalumpo mi, papanalan mo na sana itingayin kay Espiritu, ban para kay kami, pagawalang katawan, ampong daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayo mi daon ko sa loob, yung pamaylas at kamatayan, kinwani yung tinapi, at pipasalamat siya kay ka. Piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulo at ngana, tanggapan niya iti ikayungan at kanigye. Iting kanakong katawan, amitawan para kay. Pakanyan mo naman kay Batan ng Apunan, kinwani kalis. Pasibayang pepasalamat kay ka. At binyaring kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikayungan, minum kayo kaniti. Iting kalis ng kanakon daya, indaya ng payo at alanganggang tipan. Ami pupu para kay kayo, at para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanakon.
Pasyag tayo ngayon misteryo ng kikatang kasalpantayanan. Inyang yan ang kaganakan mo ikpa, yung kamatayan at pamanyubli ng baby ng anak mo, darawin mo kay kang iting tinapyan ng imbi at iting kalis ng kaligtasan. Lain mo pasalamatan kay ka. Impepaliran mo kaming matampang talakad, kay harapan mo, man sumuyo kay ka. Apo kumapaming pagamuha mo. Kay kami nga sanang misulusulo kay katawan na dayang Kristo, tipunan na kami anting metong ni Banal Espiritu. Kaya kami o ikpa, yung Santa Iglesia mo makalaganap king Beto Yato. Ban may kinapiyasan king lugod. Kami ng Francisco, wakay kami ang Papa. Ning sablang obispo, lalong-lalo na yung kaluguran ming Iaposeto. Ning sablang pari, at ito yung kaluguran mong anak, ay inawas mo tinipon kaniting kaurasan, bankat man mula king kang lugod at king kang kapanalan. Ganakan mula mo naman din kapatid ming pepainawan na, at maninayang subling mi, ating sablang miyang unabi, tanggapan mula sana king maligaya mong arapan. Pakaliluan mo kingan, gawa mo kayong karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kayabi ng Maria, ing birhen na indunan ng Diyos, ing kayang kaluguran ng esposo, San Jose. Kayabi na ring apostol, lalong-lalo na Santiago, at ding sablang santo, at tinupad king malumong kaburian, king kakabanan ng panahon, puriyan dakat palikayan, kapamilatan ni Jesucristo kay kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupayang tuto, kagam ng Banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggamang kingalanganga. Kimit mong lugod ay kapasalamatan, mawis tamong ngayon, ikang kakatang kaluguran na ikpa, at nga tamongan malalangin. Ikabos mo kami o kinuha keng sablang maro. Malagod mong pagkalubing kapayapan ng king panahon mi. Ban king kasopan ng kay kang pakalulo, para ti kami may kabos king kasalanan.
at miligtas kami king sablang kalikaligan. Kapag maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, kimpanyatang ni Yesu Kristong kay kaming talapangapos. Huling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O Ginoong Yesu Kristo, as sinabi ka rin kakapostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, pabiye ko kay kayo, mo sana papalikdan din kay kaming kasalanan, nunalawan mo yung kasalpantayanan ng kay kayong iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sana kapilan man kay kayungan. At kay kaan timurin. Matula tapo ngayon ng ipangkit, ing mikakametong tamo king kapayapaan ng Kristo. Kayapan po kay kayo. Ngayong kordero ng Diyos, ngayong milalako king kasalanan ng giyato, wala rin mayaos king apunan ng kordero. Gino, kumatampang tanggap kay ka, dapat yung kasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Ikpa, panimunan mo kami king kang sala. Saban mo kaming makakilala kang Kristong kaniting Eukaristiya at tanggap kayang mitmong lugod. Uling yung ginumi, manggaman king alanganga. Amen. So, bayod ako po din ng bendisyon. Gusto kong ipakilala yung kasama natin ngayon. Hindi po siya pamangkin ni Michael Jordan. Siya po yung seminarista ng Balanga. At kasama ko siya ngayon para mag-stay ng ilang araw sa akin para makilala ko rin siya bago ko siya ordinahang deacon in the coming month siguro. So, ipagdasal po natin si Brother Tristan Pacheco. Okay? Pagdasal natin. Yung ginuman at ilya kay kayo. At kay kan timurin. At yung maipahin ng Diyos, bendisyonan na kayo nga. Nigpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Matula tayo nga daon iting misa, kumita na ngayon at dalata mo, ing lunos at yung pakalulo na nga pong kita. Salamat, King Diyos.